Hello guys, video tham này kalau le ta tunrum kan video tu shampoo le conditioner thei mai Brazil cacao product ani ta hi extreme repair shampoo extreme repair conditioner ni ta chun emi ani englawa ani ingredients ai sulphate free ania silicone free ania sodium chloride free ania paraben free ani bokani chun he product hi chemical omlawa silicone free sulphate free paraben free tekha defecta sodium chloride free kharita samtana thai ma chun hi keratin ti zo te hian kan suggest thin ani mo keratin ti zo man turbi atan teng kan ta sulphate free ni wang khan chun keratin ti kherlo pon normal hera pon thai ma samro sam chia freeze hera pon thai ma sam ati smooth sam ati clear chun keratin ka restoration ka na thoka chun enkawl nu mani mo man pon nu ma chun aman hi tolawa pakhathi shampoo hi sa kha jathum somnga nia conditioner hi sa kha jali somnga ani chun he product hi dandruff le luphut mom ti vel luphut khan man tur ne lawa sam chia sam tan bi kan ta sam ro khan moisture pe ka khan sam chia repair wa khan hi sam chetan bi ka siam mania pheng tan pon aman thai ni keratin te ti zo ate permanent straightening ti zo ate color ti zo ate hin sam kha man tur ne ta hi abikin hi keratin ti zo ate pon man tur nia permanent straightening ti zo phe chun sam aron ro du ta color ti zo phe chun sam te ron ro du ta khami tan khana thai me ma mi Brazil cacao hi product pui acha chuwangin kha lo mang ve thin ta wala kitlama man tur te chuan kha jong kan ta se tunrum video chu lok pu ni chon khongein lang le subscribe kam lo ti sak le ula zawhna in bye bye